Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVGH so offer me Adjoa searching. Madwin no me for say waye din wo entro ye twagu no especially see a tag no as a liar. Enti edu ba bia unresponded na enkrofo hu say saa nsem o muka na nya no because Ghana ha no ye ka asem fa ho na se one respond ya na enkrofo agye bi say no kwenti me catch Dr. Baumia say unresponded to saa liar tag na ye de tag no e no catch me say Ghana fo nim so twa Ghana fo nim so twa so a Ghana fo nim meme dia na mani nyi ho but Dr. Baumia obi said obi anim no the position eno no enti Dr. Baumia say ye di matam in opposition ye di matam in government and they about position ye say di matam me nye complain bia mo bia me ma bonti personally e me respond enti enye na me ofie a me opposition leader yi ene di matam e be ha me na moreover abria party ni wa ben mu no na basintale eko gina simpie so e kan say etwa ntro enya atam obi mi keke o twa entro publication of false news said Dr. Mahmoud Baumia oye kremuni enso ori preku na onum whisky onum nsa ori preku no akwakoto Baumia say ya no preku sinedimu a ori na onum whisky na kasa abe no obetinya ma police fa kwache basintali ne na ko court ne wakwa prove baby a ye back to no say ori prekunam na onu whisky no but Baumia ignore basintali omo di sa asemi alaji scenario no omo di ko zongos eko say Baumia e kan bi na zongo fo anto aban fama Baumia omo de ne yire etwa ntrotro ne yire so eko areas a enkrofo ko ka kire so mko agogonom eko afan prince eko ka kire say Baumia yire eye fulani ni enti Baumia yire ba ordinantwie eba ba yimu niema nyina na fulani fo na ntwe ba yimu niema ni kunu ye president nti mo ko report ma police kra police nti me nyane hwe enti omo de entro omo publish false news the father to Baumia ho but Baumia amawa na yire amawa ye kan sam bebre ama Baumia ediche MNPP opposition enti enye na NDC aba mu na mo chinchin crofo Andre ma ba ku okuma se 49 years yes your friend no Rita Kunedu yakwa akoche no so wadidi mahama ene ne yiratam enti NDC ba mu ena mo chichinipa na ni abrantie ma awia yi a yede na koto afiase ageli ni 1 year awia oya single mother a owo emma miensa a ne ba ne kitwa wom ewo 5 years yede na kwa koto afiase adenti a wadidi mampani mahama atem didie ben a NDC sofo bi say NDC for bone pa e ma batom okosie nantwie 32 enti awia no awe hashi sansamo a do mahama ekan no ensadi we chairman want to news program branya ho asem e ma na kwa akodu Supreme Court enti case law ho ba judge ni ignore sane mani nyina e sentence awia no 1 year timampani mahama eda esore a anopa minim se ba na wa sore bia wa no miti anasa fe no ba no miti ne ba farida to ho ne nana no so e wo fie ho na ohwe manim na wasere na wajieli obatan a ne ba anya single mother a ne mami ensa na ne baba ketua na nya 5 years si enfa ne nkotun so mo fie ase adenti a wadidi ono mahama natem and he's okay because ono na ba bonte publicly be catch Ghana for say oyube isu obia IP address wa be dina tembia no or the IP address be hwehwe wo betre no prosecute he said it so obia obetena social media so obeyite ba bia church nsem bia na dwunu no enye ne de no obeyisu IP address e de hwehwe na ya chiwo na ya prosecute enampaniampa no eno na ekoso so akosu Ghana for akasa se enye wentin ye to abama ho because we say bo of a certain 24-hour economy se adwuma baako shift miensa enipa miensa oba yei adwuma no bi ni ho amo abeto adwuma ngwa yomagi enye me ka sei shift bi ani ho adwuma bi ani ho emamo gufie nya adwuma anye enti eno ne yebisa ho asem wo ba no che kokko akuafo bo se oba kokko bag ba ku bia no wantu akra no 6,000 Ghana cedis enne
koko akuafo sika wate so e de free ekufo 31 million no e de about 25 million ene no kura no efi October e besi ne enipa bi ato koko di ama aban a ontimi ntu omuka na no ma me kye asem bi esi ya me hoye opani bi awu na owu ye no ne ma no enya sika anya yi na papa no se fridge na ba kusi na osiu papa no wo koko enti omo ye say omo di koko ni besi awa tie o omo di kati koko no aton di ama aban tu omuka enti omo ye say omo di koko no ebesi awa apesika na omo di asie pani no obi a peso beji koko no omo pesika o di obi kura beji koko kese no wa mo even 30,000 na omo di ayeyi a ene obi a koko se obi a se ompe koko obi a nsi koko a wobim ba kanimu nyina mu nim se aka koko a wade e yade bi a mrepa enso no obi a se onsi koko a wa because under NDC government no koko ehu ni fa so bim enti krofo twa koko gu ko enchi ko esefwi no ni ade enkrofo twa koko digu ebi bia roba ebi liye galamse enti ene NDC aban breso koko kura na wo so di isi a wajisika wonye obi ama nnyim eno na Ghana fo kan wasem demand say mampani bossa wodi say Ghana fo ni enti di bossa so wo so wonye ena hwase akufo adobre so no aspect of free SHS no aspect say infrastructure say feeding say book say bibia no bo besia de ye ne wa ben bo besia de be fund free SHS wa ben yakobo besia 300 million de be fund free SHS $300 million wa ben catch say oba first year na double track ubetwam obedu aban mu na record 2027 and now catch say afedi 2029 na ye double track no betime ye free ho o catch say kokwa ketenkete de ben ne ba beji o mayi and now o catch say kokwa ketenkete no makum kokwa na adwe 240 million Ghana cedis ye de amamu mo so de kwa kokwa ketenkete and ne makumari o catch say so sen eye boni ekufuado na bind the source in area sika and na make say big push o catch say all the $10 billion me na o say about $8.4 million and I must spend the contract am sign ni nyina sourcing about 80% of the source contract and the people be promotion 90 ni nyina ye sourcing and go through competitive tendering eye chronics eye family and friends eye favoritism and am the mass contract no. And Ghana for demand accountability. Ghana for demand accountability. Na Ghana for criticize o conduct. Obi akasa was machino. Omampani a enko wo process edi atema. Omampani a wo process edi atema. Ene de obi du atema na ya chino. Na Ghana for nyina ehwe. I will keep saying it. Say munkan hu say said ye nantwie podua anka ne pem no. Enka konfonsem. Sadia ebiribi atwam na anu ya na nkrofo kase kanofurata de oye powerful oye untouchable ye nsonimu oye sei ni yaso kan must go kan so go no enne mpacho kanofurata wo hefa enti we politician na wo LNDC ni a ensa ka odi kanofurata story no etu hufo enyo wonder say NDC fo a sabe omutima mo be no me pacho yi ekospo gabra ne haru na video no na fa boma misisi a me we penada asebe no matranse no wonder say NDC fo a they have their thinking cap on no o must start a question aban say aban must be very careful aban must be very careful aban must be very careful because eche den kra no a o dey for 40 years o dey for 30 years o dey for 100 years NPP beba ben ni enim say 2028 NPP beba na the next NPP government under Mahmoud Bawumia NPP for esua nyansa painfully because in the NPP administration and the Kufuor no mo the NDC for ho chewo mo ene ekwan NDC for NPP for efaso no nobody in NDC na ekaseti to even talk of say occupy the amom it almost sua say nyansa painfully and we know say the next NPP government no will not be like before. Begin the Kokude where you begin on movement in the morning. Say, escort a video. And about home, or try line and shoot on the city.
afei na wɔka sɛ minayo minayo na ɔyɛ sɛ minayo NDC ɛbɛ ne sɛ me check NDC rough me NDC on combat ma fix Ghana ka me free NDC because me yada o mo vem no me pe o mo vem no uya 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 me say NDC for como onyansa te say MPP for on combat ma fix Ghana because mo Ghana for ma so den ma so den mo pe party te say NDC Pumo, masa sabo ne mana mu dani si ya. Ghana. Yo Kumasi, railways Kumasi. Ama fasi sa omo ne ma, omo so omo ne mo dani. Enti omo di soldier for ish. Omo di soldier for shimo. Bonko. Mo bo kura so esri. What the Monsa, Kokromoti power. I call for your mamma Saba or my name. Munyahe. They say, Anoma be our friends, you know. Anoma be our Batanasiakas and so on, and so on, tono. And soon a baby so. Anoma. The Samuti Ghana or Nasamusi NDC na Mopa. Moko vote ma NDC mo na be wie mo so mo ya catch mo maso odin mu ntie e say papa bi aba osu wo se bebe wate na for 30 years say wo ko 80 years ya bobubu ni dan woni bebe kura obada MPP a omo mbubu because MPP for mo hu ni mo mobo MPP for na bobo hu mo mobo amamo ye djuma kakra NDC, they will chase you guys. They will chase you all, bro, with beatings. I bet chase you ni amba any second. Omo puma asa pa momo. Tumo for